زور دم باش تماشاوانن هجا ام برنامه یک گلکی گران ایرول پیش بریونه بلیو که کنزانن کار انشااتی گلکی زور ودناف کارن گران دا جی خود گره ایرو ام بشه کی کار انشااتی پیش بریون اف بشی بشا شاپه ما آماده کاری خو کر جبو ایرو ام آماده نه کرم کن ام بکن ناف کار او دست بکن Ev inşaata kun dibinin inşaateke taybet yal amedeye. Divî kargehê da bi dehan kes dixebitin û debara xwe bi vî karê dikin. Karê înşaatê jî di nava karê herî giran da ye û mirov dikare bîne ziman ku hemû beşên înşaatê giranin. تماشاوان نجا ام نها لبر گاوا یکم یا شاپنه ام نها دست بکن جنبه که احمدیه قوت بشتره ای والله سرچاو نها هم چی بکن سری داد کارش مرا بیجه ام گاوا یکم چیه ام لور چی بکن ها ام کپچی ام قوم تجي بكن ام بردن قازاني ديس ام چمنتو بردن سروي بله پشتی ام آف بردن و ام خپا دکن دشینن خرجور لور چیه قوم هي قوم چمنتو آف وصايه اری برama amade em bere و دستات کن بیکاره اری نسا ام بیری کپچی تجي دکن و پیرام موتورم کپچی رات کاری کی چاو ال گورته تمام کاری کی چاوه گرانیوی هي گلکی نا زور ناشتره نا این بوی نورمال، علم اری. وصابه ام دست بکن ام جي روجيم ها شغل زور اویج زور تره نورمال خایش بام چاوه ام یا بنرن کرم که ام دست بکن تمام ها ام کپچی تجيكريه حاضره tamam ev çiziciye nefsa ها ماكينه بشغلن tamam la bir şekilde ev ne bu çimento نا بو خرج من جواري ne ve çimento kum o a ev ya hamun ab evde doktor اري دبي خرجه وام دبينين جوره tamam en şey ها كي تجدوكن وهدي بلد به ها بلد عم بكتن ها برده verdi mi برده كيسه برده بلنها امدی دی بهش داوی دکن و ام خدا خودی کن یا داویه پیشتی گای والا به ام آب خوب بکنه و ام در باسی جوره ببین ام جوره چی بکن که احمد جوره استا هنا دوز دكن خرجه دوز دكن اري tamam مسابقه دی سالا خو حاضر کن Beşa yekem yaşapê demekî dirêj bi vî şeklê dizome û piştî bi dawî dibe em derbasî beşa din dibin. Karê şapê jî ji ber ku piranî bi desta têkirin zehmetiya wî zêdetir e. ناوي من احمد جندي حلبي سوريا البابي ناوي جندي ما الباب نها او عسكري تركي جندي ما بو 6 سال از هاتما بيري از ايشي شبيلكم از جاري عول از تاني هاتم بشتوي از شوم زاروك من هانم وهاتم بيري هري ام خاري ام بيري دافين ام بيري دافيجن ام هندري كبچه هندري قوا ام دكن قوم ام دكن بشتوي ام راتكن
ماکینه رات که هندری قازانی فلات که هندری قازانی حوالی من چمنتو تینی بردی هندری قازانی و ازی آوی برددم سروی ماکینه لهفت خید به خرج ام دشینن جور بالا او کله بالا دکی ام نگی ما ام دوز دکن بنا ام جربون دركتن جوري هذا قطع چندايه وای قاتل حفتان ام كتن هاتن قطع حفتا او خرجكم الجير شكر ناخورتو مقدا حياه دري هات لبه دري ما چكتن ديك يا احمد بداری ام خرج دوز کن دیسا مستری ام کاش لیکن پشتی وی ام هلیکوپتر لیکن او هليكوبتر شي يعني چدك وای سروی دفر فید ها سري دوز دك راس علي. دك نوصا تمام evde ev 5 pırgırın gene olsa mühime yani. Hemi kortum dibin dane. ای وای کیش حیا بیاری Navun dibinin evden geleki mühime. Jber ku kortum ye germahiye ye ave her dış dibine bir daye. Jibenvi ev 5 ay yeken jibo kare inşaatı geleki giringe. Emecin abi karıttın olsa. Hem darbas mı? Hem viyajib cerbinin işteki çağıya. پشتی وی Hem جی çi پایان bakın. سروی کی Pişti bir fayans evi, evna, pişti ku şaftı kadar fayans sesi. Fayans, ha. Tamam. Musa ben de söpkün. Ve برنامه خواه کارن زور دا ام بکاره انشاءات ببشا شاپل پیش بریبون ام در باسی بشا یکم بون براستی اف بش لگور آگاهیان بشا هری گرام بون میشه جرمان براستی گله گرام بو لتس پکدا ام در باس بون ماکینه که بلو داره کوم هبو چیمنتو هبو آف هبو مبره کوم خو بردن آف ماکینه آف بردا سری چیمنتو بردا سری و او ماکینه وانا الهفدو خست و بخورتو مکی در باسی جوری کر Pişti ku em derbasî jorê bûn bi karkerê înşaatê ra vê carê jî ew kuma ku xerca ku me amade kiribû di makîneyê de derbas bû me yek bi yek ew daireyên ku bixwazin şap lêxin ew şapa ku jêrê hat me avête serî rast kir û em derbasî beşa xwe ya dinê bûn. Rastî karekî zêde zêde giran e em ê niha derbasê vê derê bin dîsa hûn dibênin xerca ku jêr hat me çê kiribû li vê derê tê reşandin İşte reşandine em bi piyê xwe rast dikin. Ew xerca ku jêr tê jorê yek bi yek bi piya li ser erdê rast dikin. Aliyekê ez bi makîneyê dikirim û xerc direşînim, aliyekê jî karkerên din rast dikin. Karker li vir piştgiriya hev dixebitin. Karekî wisa ku baldariyekî mezin jî dixwaze. Di vî xebatê de hemû laşê mirov dişixule û mirov dikare bêje ku qet nêsan e. Na me xerca xorijan em ê niha çi خرج bikin? خودرجینه نم گرانی خوده ام پیشی اون ولد خنه که اونو دور اوده ام اون ولد خنه ما اون لخته ام ده پیشی خو ام ده کردن لنتخادینه انتخادینه جی اوده خور کرده جی اوده جی ام جن زمین جی قالب درده Na piştî vê çi bibe qelebi dur. پشت دیا ام على قوتر خنه دو على قوتر قالب درده کرده Helikopter çi ye? على قوتر وان دیا Ew makîne ku hêlû düz dike hêlû dike. هذه ماكينه مبيع نبيع على قوتر Karekî çawa ye zehmet e newsa. ولا زور Roja çend saat dikatli mesela. روحي استرسبن حاطه ايش باش بيه حتى ساعه شهرات شغله Gelekî zehmet e. ولا زور ايش Karê herî giran şap e newsa. Jera be şap. والله شغل Şap herî giran e. û pir giringê jî gelek baş çêbe newsa.
گله تام خوشی چه به باشه گرم وره ترزی ام وره ماسا گرم خوشه به اون علی کی پیون علی کی چه خرج خود اره ما علی که هم تینن آنو ام خوده بتخنه و پاش ارده تشت کتین ev makine ev makine jerte nasıl? Jerte diyorum. ادی شنا ماکینه دو خطور میرا خشته ایتی دیار الان بلد کنو چی چید کن زده خودم هم بتخنه Tamam. Çava çetki. ادی خودم ya خودم اول دیوار ده خودم اول دیوار ده ام یا دو تینن اما o da tinen tam goran khode ijabi am goran ve darım. Goreviya ama rast bakın nasıl? Goreviya. Gorani am rast kunu darım. Ha geleceğin nizamtırı bilintir neydi? No gelen abi gelen. Aynı usabe. Gelen hem yak be. Yekbe tamam. Mesela yak nüye hak jvan ba. Her kuncike de çetki nasıl? Her goşeyi da. Her goşak ki hak. Amet o ke. O diye ki bize goran khodem darım. Ade khodem ya. Bele. Eftine be anxar nizam bilin çedbe başına be nabe. Ta khod. Evet, ev kod geleki girince. Tamam. Kod tamam he, emna harca ko birjin. Nasıl? Ja kharj wala mi kharj berjin o mi Kharj. Bele. Ahmet gibi var ki. Viya bu kovalat be, bu kovalana be nasıl? Ev ya. No. Hatta khore neşine. Bunu ne karın? No. Emel ben de xwarene. Hatta khore jerken şey. Harca ku jerte em diraşînin û paşê jî bi textekî ku tê da ayara pîvanê heye dipîvin. Divir da pîvan gelekî giring e. Ji ber ku hemû quncik wek hev bibe divê bê pîvandin. Ez jî heya ji destê min tê bi karkeran re dixebitim. Lê carna xira dikim, carna jî rast dikim. هذا جاب قرطوم نجت تناغا تناغا بخوالي اه İşte nabe. İşte nabe. İşte nabe. بقى بخوالي شوكة تبشكي من تبشكي بينوكا اه تجابة دي خطيبة Dakat kaza kiriye. شو ما خبرك يا Kiriye ne? ها خبرك Şova يا mesela. أبي خارجية فلوتيا تشوفهم كاتيا سيرو ستي شاب تشوفهم قرتيبو ايه ها تجابة Divê mirov pir dîqatke. ايه فهم فهم Ez viya çekim. ها في بقى برا ده Tamam. Bikşinim. تبرن برنجي بابا tamam yok 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 ha Bravo. إنه عبد الله عبد الله لما مش كنت حاضر هنا مونستي أم كتنا إيش شبه أم فيش شبيت كان بودورا 14 سال أم فيش كان توي سلس بي تمرض تيش مدي شو جرونا تيش مدي مثلا شغل سزع حتى وري إيش ما جرون إيش ما بيا إيش شبيه والله بود 14 سال أم فيش كان وده لما جبر قوده دا دست بيت كان ام قودا خودگر اما آنو ادخنه ماسارنا ترزیه ام گرانی بی آنو ام چار گوشه دارن تن ناو داری پاشه ام کله خورتون بخون ام خواش کند به پیش جبری کی دا ام تجاد دکن ماسار ادخنه یواش یواش ام تینه ترزیه لم درد کردن یا او قدیا ام دارن اودا کله که عینی قودا میا ام قودا خله ادخنه که ماسار خو ام آنو ادخنه که او جي دوري تور داويجن تينا وداري جبالي كده ام تجات كان تاني يعني ايش كاري ما ابيها
به تماشاگر نجار نها دکار انشاءات دبش شاپه ده هم گشتن کار هری داویه ام بکن وگانه وسا ام چه بکن دورده؟ اما على الغبطان اللي خن بلد ديوره تشيكن ورتاج على الغبطان او هلیکوپتر چه که yani Armanca چیه؟ دوز كا بس جو كارونا با تاع كومبليت ديالي بينا قاعد تباتون ليكي توصي بينا بينا كبوفيج يعني او هلیکوپتر ناوی ماکینه نه وسا بیشتر کم هلیکوپترle دخل هلو دخل ev kare meb dayı be kare şapı. Tamam hadi hem de sevdin. Kamerın çavaya. Açıp kım vega? جاب بقول Böyle. Çav kım tu nişanım bir de. تو زي خرج ده تو كيف ولا تقول Tumsa çek ezlekım. يا من وكا خطانيه ولا شو اخذ ده تمام Jibo beşa davi jî ew xerca ku me rast kiribû bi dawî dikin û vê carê jî bi piya û bi malayê ciyên xera çê dikin ciyên ku zêdeyê jî davêjin. Paşê jî makîne dişixulînin lê şixulandina makîneyê jî zor e û bi talûkê ye. Ji bo wî jî ez jî tenê naşixulînim. Em beşa dawî dane ev makîne navê jî dibin helîkopter namê helû bikin û bi dawî bikin em ê çawa bişixulînin? شو بدرا Makineyeki gran ejine o Gran, sadece ha. hafta kilo. Hafta kilo. Tamam, etene nakim ez bali kariyete bikim jber kunek taluka ujiye ez naxwazim tene ew bikim. يا جيغا Çav kumega. سامي بعرف تبغى لي ديره Tamam. derbasi beşa dayı bun ve jarejî makine kujarat bejin helikopter megir destê xwe birasî makineyekî gelekî giran bû tenab serê xwe min nikar bû ez bişuxulînim ji ber wê yekê karkerek ku ji wî makineyê berpirsiyar e ew alîkariya min kir ew makine nêzî 7 kîlo bû me bi desta ew şepa ku avêt hilû kir û ew beş ji bo me qediya temaşevan nece birastî jî yani dema hûn temaşe bikin ji xwe hûn ê hîn bibin ya an jî hûn ê bibînin karekî çawaye çiqas giran e lê belê em dikarin bêjin ji ber ku îro me jî ceriband vî karê karekî gelekî zor e gelekî kes ji neçarî li vederê dixebitin debara xwe vî karê dikin kesên vederê hem kesên ku Sûriyeyê hatine li vir dixebitin dîsa kesên ku li gelek deverên Kurdistanê dijîn tên vederê li vî karê nav vî karê de xebata xwe dikin debara xwe dikin me jî hewl darin vî karê bînin ser ekranên wê heya bernameyek din dema xweş be.
gelê hûn dibînin piştî ku hemû beşên vî karê bi dawî dibe ev şekil digire û ji bo beşên din amade dibe. Karkerên şapê dibêjin ku beşa herî girîng û giran di karê înşaatê da ev beş e. Em jî dikarin bînin ziman ku bi rastî jî giran bû.